that the city can continue this conversation with all citizens to adapt under this effort. For hosting the BHC closeout event together with the conference. Program Sehat ini adalah sebuah aplikasi dalam monitoring semua kesehatan masyarakat dalam rangka BHC. BHC itu Building Health City, jadi membangun kota sehat yang kerjasama dengan USAID, ya USAID dengan JOC, ya JOC. Nah, saya kira ini sudah lama, sudah 5 tahun lalu. Kalau soal kesehatan, ke semua orang banyak belajar di Makassar. Misalnya soal penanggulangan COVID kita dengan Makassar Recover, itu sudah jadi pemberitaan seluruh dunia. Kemudian dengan sistem lorong sehat kita yang juara inovasi. Kemudian dengan home care with telemedicine yang dicontohi semua orang dan kita mengkontribusikan aplikasi ini ke ASEAN. Itu tandanya bahwa Makassar bukan hanya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, tetapi juga bisa berkontribusi untuk membantu orang lain. We have a closing ceremony after 5 years of working together with the city of Makassar on building healthy city, and it's funded by USAID. Together we work under the overall guide of JSI. Yeah. And as we carry out the work here, we achieve the enhancing the frontline recipient at the 112 call center, so that they can receive the complaints and feedback from the citizens much better. We also have Sehat Kami, as you have seen, a data integration with all the indicators for the decision makers to look at when they make plan for the city. We also have the stunting prevention and waste management on Barong Lompo Island. And lastly, the training on one application health data.